شرف دي جي عامل كوبونات ب 500 جنيه. صح؟ ده غير ال 500 في كاش باك على ال 20,000 5%. يعني ايه؟ يعني لو اشتريت اي حاجه ب 2000 جنيه في كاش باك على طول 500 جنيه. ويبقى احنا كده وفرنا في هديه عيد الام. والميزه اللي في شرف دي جي هتلاقي بقى تلفزيون او غساله او ممكن ثلاجه او ممكن سخان. والميزه بقى ان في شرف دي جي عندهم كل انواع وماركات الاجهزه الكهربائيه وكمان الاجهزه المنزليه. مش كده وبس، بفكرك ان انت كل ما تشتري ب 2000 جنيه بتاخد 500 جنيه كاش هديه، ولو مشترياتك زادت عن 20,000 جنيه بتاخد 5% هديه زائد ال 500. ولا ايه؟ كل سنه وانت طيب. بتعمل ايه؟ بشتري هديه عيد الام. هديه عيد الام؟ ممكن نعرف بكام دي لو سمحت؟ 2200. 2200؟ طيب احنا هننزل لك عليها كمان 500 جنيه. وكل سنه وانت طيب ووالدتك بألف خير. الله يخليك، شكرا. مبروك عليك بالصحه والسلامه. سلام يا باشا.